Kosong sange baro hamjang mamana so sama जेफोर बानो जों मा जों जेखुनु साबानो जों मा बाक्सानो जों सालायो समाव बाक्सा जों सालायो माइ जाफानो जों आं जेबो न'आव थांबानो जों थ' बिचारायो जेखुनु साबानो दा के bo समायो bo असुख डिफिकाल्टीज फेस खाइदों के जों bonus suara yang ke ba bonus sapur kaya ke ba sapur kaya ba ke na bonus kaya ta bo ke sabal sana berla mana ba jeng Chini jisu mansuk antrak kaya hang jesu yak dong antrak kaya Mama hambai hande nang kok salita yana kan mama hangke nyam de mal Khulumka khazani takok dai koksong nong buskango haino hai sung kifli ma phaile fika tini hingke patient ni je present condition bahai amo darani channel tei chung tini saiman lainai hingke taksuk jora chini patient 100% ni bitre 80% hamjak boni tai kuno danger hinei kuno korikha botak physically kisa stress tai physical kisa fit ongna nangoi tongo bo mentally totally recover khai tongo hingke tai bini je treatment ongoing on chole tongo hingke tini daron channel of phaiman bagai yang onek khatong tokjak hingke tabuk song puila sini dadun khuktui saiman lainai bo taksuk jara bini mslani je health recovery no nugui khatong thokjak bahai asama ba bahai ke agini hoite taksuk jara bo bahai ke bumthai mokol bai nokha boni je recovery journey amo daduni khukti saiman lai hambai aini hai ma phaipe kan bosar ni update mo to yinai ang jenok ni nang khopor ni wan sokma bai tabuk jani bosano omo hake phirogai man phimani hor bai sal pher ma haying thangka karon ang to nogo tongporo bini khobor mamani theke hani che khobor mama ai pano ani bagyo ba isar khairok ma bising tei bonang kathangman theke kathangman pano belai kheno las alap ngay jeng alap phano tabo jip tongma ba onek kosto tek to tai bil mani bising tege bono hospital murug laimang naimang ara 13 din hai 12 din katokha erpore ka songo disha sharirika tabo khai jeng tai kaisa soi phaka private hospital Prasad Global Hospital. Guys, patient ship collective figure na jagawa private hospital. 13 tarikh horo 12 ta lajak hospital ni bumukai Prasad Global Hospital. Private. Sampurno private. Kata bagaro to boy. Belai khana poriborton. Tabuk sung তিনি জরাতই যে ডাক্তার রিপোর্ট বা ডাক্তার বিকক সালাইমানি মতেও जों तायारो गोबां दिन तो तंगो नांलियानो 2 हयते 3 दिन आबनो हाइस ओंखायनो जों नगो थांमानसिनाय अम हायकायसा आसास नय दिनै डाक्टार साख्लाय फैखेता गताबो गारि चरायनि अबस्थाखाय बिनि जे खति गानो माने खतिनि आताबो बो सामुं सिमिं किसा काहाम हायकेन बो आगिन हायकेन हायके
थाङै हिमै चलिवै मानफिसिनाय आम हायकाisa आसा नगजाक्ता bo खायदोआव बेलाय दुर्बर एक लागातार 15-16 दिन माइमोन किसापान बहक बिनि करी खेनि बागै कक सानान याखुदा bo सेले जागै बा दुर्बल ngैथाव गताबो bono ang नगतालांगै बिनि थकजाकमानि मते बा साइ फाननाय जात आम हायरक सारिमान बिसिंगो bo sapta 10 दिन खैनो हाइन हाय बासा फिनै नि आं पयतो खालायो आसा खालायो आसङो Hingke takoktai bukoksong dadu onek no nongni dadun koktei khanaiman khana bo je poila je bo khobar manmani hoite taksuk jara omsukke nuk phaikya omon bagai bobo onek bokha tong thokjak karon bo nu murugui tongmaba bobo nukha je जों थांनाय Chini government hospital Victoria hospital lo je condition tongmani tabuk oro ship khai tui phaimen hoite onek recovery nukjak dadu hingke chungbo nugui mano norok video no nugui manai patient je busuk recover ongoi tong aw dadu ni kok no chung soi himano karon bo kutukma 5 din bo oro suru 5 din ya প্রায় 15 দিন hai busago kunu bini bohogo kunu mai moi kori ambai sudu bithi bai bang bo taksu jara chole tongo omono kaisa busak ragna hangkangkai খাদ্য kaham nango hingke oro hangkangkai chungbo naidi office khai tongjama ba asuk time rok phaina musung phano chungbo hasuk sob somoi logeri ruphai mayan bagai dadu je chongkha tai bo tak wansukjak bini je patient bini sajlano nogotolangoi jekhe mansak nogotolangoi treatment khairisnai nogotolangoi joto borok bai malairi bono kaham ke chari taisa susto khe kaham ke basarar musunguta ke ba song ke tabuk chung je present the patients no bahai ke tukha ba o hospital lo patients bahai ke sokpai kha hingke je o chini je group ni bisingo सबसे je team lead khai tongmani chini da hiren taksuk jara bono je jesuk je omong mani je situation je suk nangmani bono handle khai tongo hingke boni khukti bo chung tabuk saima lainai bo bahai ke o hospital sokpaina nangkhana bono sabo advice rukha ba bahai ke saimangkha hingke taksuk jara bo bumthai challenges khaikya je patient ship khaimana hoite bahai ke bo bearing process rok hoite omo kwbangma kok sate klaio omo ang bini khukti no saiman sinai hingke darano hingke hambai jotono jorano bagoi hingke ba jotono sakang hingke ba ang sanai je prothom जों je patient ship khaiburu ta mamano जों 13 tarik 12 tarik जों Victoria hospital o discharge ICU ni normal ward o ship khaijaka hingke saljani bisingo जों doctor ba saklajaka doctor mamano mane discharge khainai hinai saljani bisingo hingke 13 tarik ni horo जों mane simak khainai mane ma tubuna ta te kuno jaga phana जों ama khainai hingkeba जों last hingkeba जों borok bai जों kok salaikha je sini borok mane je sini jak ani masa tong dol hingke bo kok salaikha omo hai जों tago simak khainai hingke tai bo tom khainai sangka hingke borok sawo sono sip khainai hingke ba bo to borok to already doctor sairikha sono mane nang discharge khaimana ja tini jak ma khainai hinai hingke जों dati जों nok to terang malia जों tangge hingke mama ekdom bini basa ekdom sorir ong soya khobina pro hingke ba जों ani dol masa tongo bokla yang mane yang ni borok ta hingke bo ba kok salaika bo khai iko Prasad Global Hospital bo khai manager khai tongo mane ironi ta I hospital ni hingke bo bai ang age phano sinja tong kaham khaina chong ta relation tongo hingke bo ba kok salaika ang kha saka bono ama ha tabo bro tam khainai tabo bono ba sipsima khainai sable mane tong ya pharo discharge khaijaka tini hingke tini bisingtei जों kije kono decision mana nai je kono khaina khaya hingke ba bo sawo do khainai hingke ba ang chini aro bo khaimano omo hai sakata
हिंगा बा 2300 टाका हिंगा बरो बेड चार्जेस प्लस नर्सिंग चार्जेस ते डॉक्टर चार्जेस दिनो हिंगे एक्स्ट्रा के मेडिसिन जे ओं बा कंसल्टिंग एक्स्ट्रा के बरो एक्स्ट्रा फीस तम ऑलमोस्ट दिनो के बा 5000 कासे कासिरा खरस हाबनाय ता बिथि सह Tunggu bro bro के बा ताबो इरो जों lok 13 तारिख तो जों फाइका हरनि pasar lai हिंगे 13 तारिख फाइनाय तिनी बसुबा तिनी 18 तारिख ना हिंगे बा 5 दिन नखा lema ka 5 दिन बिसिंते जों अनेक इम्प्रुवमेन्ट नंजा जे दादु तो अलरेडी साइडखा बिनि जायगा मकल बका हांकै नुगिया ता मकल बका मकल काइनि मनोबो message na lai के कसाफानो कसाब कमै थांका ते बकबो साइमाखा माने बसाइमाखा मुटा मुटा आसुइमाखा बने किसु त खाइमानो माने आगस अनेक इम्प्रुवमेन्ट नगजाक 5 दिन बिसिंतै हिंकेबा आमो हाइबो तबो खा तबो ता जोंबो मेला तुं थजाक जा मामानि जे कन्डिसन नगुनाय जोंबो मेला तुं थजाक खाता बो नगुनाय बिनि जे बिनि जे तमनाय कन्डिसन नगुनाय ताबो इनके से फ्यूचर नि बागिन का जों गवान समानि कते सात माने तिनि डॉक्टर फाइका डॉक्टर कॉक्स खलेगाता माने नगर तिलांनाय हने तांगेंगे दादु बो चेष्टा खाइ दङो नगो तिलांनो बागै तांगेंगे हिरो हिंके बा जों सुजन तले सागा जों जतो काम खायो रंग जॉब खायो जों सो समय माया नाय जों सो डेली लाइफ जोंबो बेस्ट आनसिनि बेस्ट जों ट्राइ खाइ दङो जेसो जों खाइमान बा खाइमान जों खाइ दङो सिनि बेस्ट हिंके जों दादु कॉक्स लायनाय मिया सालायगाता माने न थांना जागोबा आं थांनाय हिंके थांनाय बाक्सा हनाय हिंका थांनो फानसो मामाने जे कन्डिसन एकदम साया फान साया बो ता थांका असपानो तेब किसा नांता माने त्रां हिंकेबा हिंका तिनि फोरंवा आं एयारपोर्ट नि बरबा कॉक्स सालायगाता हेल्थ कस्टमर केयर कॉक्स सालायगा अमा हाय पेशेंट मासा दंगो जों खरक थांनाय हिंके बिनि जे कन्डिसन को बाइक एक्सिडेंट जानाय अमा हाय आं सिचुएशन सागाता हिंके बरक सावो तिलांना हिंका तिलां मानो किन्तु बरकनि जे डिस्चार्ज सामारि विथ प्रिस्क्रिप्शन नांनाय ते कायसा केबा फिट टू फ्लाइट सर्टिफिकेट कायसा नांनाय डाक्टरनि साने साइन सब कुछ माना नायता तांगे नांगे आबो एकता चिनि मामाने जे बसांनाय जे आबो माने कायदेमान कायमाया बिनि एकता डाक्टर कंसल्टेंट नांब्ले बिनि प्रूफता आम माने कायदेमान नि बक ट्रेन फ्लाइट कायदेमान कायमाय हानाय हिंका अबेक्ता जों खायका हिंका कॉक साइनाय मान डॉक्टर बाय बराव हनो ताबो ते सालसा सो बा सालैसा दंदि हिंके नराव अफ्रुकाय जों रिमानो तांगेंके ताबो रिमा गलाक तांगेंके ताबो किसा बो अशोक बसाइमाया खका हामखायनाय साव हिंके बाते सालसा सालनै दंखांके बा कराकना बसाक के ताबो जे सारमा जों सारै दङ जे बिनि गानजियंखा बा फ्रुदंखा जेकुनु ता जों सारै दङ ता खुजरा हिंके आसा खाय जों हामानो हनाय आबन बागै जों ते सालसा बा सालैनो नायसिंनाय मानदे जरा जों इरो दंनाय प्रसाद ग्लोबल हॉस्पिटल हिंके ट्यूसडे राव जों थांनाय इरने तवान सिटमंता हिंके जों डॉक्टर बाय डॉक्टर बाय त जों अलरेडी कन्फर्म उंजाक हिंके जों एयारपोर्ट नि जे बरक बाय दङ आं बबो जगाजगै दंखा हिंके आसुनता हिंके तिनि जों जे बिनि किसा ताइ किसा इम्प्रुवमेन्ट नुखांकै बिनि जे कैथेटर दंमाने पयलानि हयते जे बनो आईसीयू एडमिट खाइमान हयते दाकसुक जारा जे बनो कैथेटर तनु ब थांगै बासाय बिनि व्यक्तिगत पार्सोनाली ब थांगै सुतिमाया हिंके बरकनि सापर्ट नांगौ दं के बनो तिनि जों रिमुभ खाइका हिंके जे बिनि दाकसुक जारा ब विदाउट ऑक्सीजन ब kaham keno bini lakma nawi tongo हिंके ताक जों तिनि फुंगो किसा बनो बासा रैनाय हेम रैनायखा ब हेमिमानो सापर्ट नांगौ ता किसा किसा सापर्ट नांगौ दंको हिंके ताइसिंफोर अंकांका ब आसुगै बासायनाय ब माइरक जाखा हिंके जे लिक्विड फॉर्म जे खाद्य तंगमानि जे साजांनाय तंगमानि अमो जों मिया हंकांकाय माइरक सारैनायखा बवारि चाइमानो हिंके ताकसुक तो अमो कुनु आमताहाय जे माने सिरियास सेनै वानसुक जानाय करिखा माइरक सामांखा हिंगा ताइ हिमबैबो मांखा अमन बागै सुतिबो मांखा बासगै सुति मां ताखै ओको किसा बासानानि हिमनानो सापर्ट नांगौ दंखा हिंगा अमन जों वानसुक जाक हॉस्पिटल तो अमताहाय दिनो दिन बिल रै जों दंगो अमन सलाय काहाम जे काहाम कुरुंखे पाराओ नुखुंबाय बाक्सा ओको जे परिवार बाय बाक्सा बनो तलांगै काहाम नायकामनि बागै जों वानसुक जाकता हिंके दारन ताइकेसा कक सांना मुसुंगो जे ताकसुक जरा बुसुक जक बिल अंखा बा बाहाय अमो फेस खाय बाहाय के नं एरेन्ज रख खायका बा बाहाय
abo to conditions. tam sanai protham ka chung mama na chung nang dong mama chini tangga chung onek chung kostom manak sanai ke baro da du sai mane sum hamjang mama na so samai zebra bana sang mama ko chung zebra sa bana sang mama bai bak sana chung salayo Dadu thangnai. ke ba tam sai do ro seng je sanin pano sana samoyo bakha chung salayo maisa phano seng ang zebra no thakpan sang tu bicar rayo je kuna saban ba ke bo samoyo bo asuk ba difficulties face khaitong ke sang bonus zorari ke ba bonus sapur khayang ke ba sapur khay ba ke abon sanai ta bo bill to 1000 lai je bill mani sang ang personally ang sajo ang abo khaitongo idem bagoi mane victoria hospital to sang already sang 45000 also raw sang bill khaika ke ang personally an pocket re kha chirin tol rago kawang to sujon ta borok sanza so mane suba layo borok bo ika thangjanai ba je kuno paijana mande rok borok khaitongo ang bo tabos an chuba mane ang ane abo pocket rang to isang mo khai mano ang mo lucky feel khayo ang proud bo khayo ke ani ya se rang kring ke ba situation bujim man narok bo ma khai bo face khai nai mane rang kring ke nang sabona bo bor thainle mane ba borang dadune borang buba sotobu jagia ba saman buliya no emergency fight on ke ba ke sabondra rang mane ba hinke victoria hospital ka borok sao sakang bill khaiga se treatment ungai noi hinke bill se khaje ge ba treatment borok bahai mai ba hinke aban ba ke ang je sok mane an je sok mane ang an sob digang bas ang try khainai tongo hinke ani chomai ba sakang borok tongo sini team tongo sujon tongo tengke ba bijon tongo tengke dara hiren tongo irak tongo buban tongo onto tongo ra tongo ta tengke ba rumpa tongo ma hai chung soi sarjon chung tongo obising to ingke ba personally ang jani chok mane ang try khayo borok try khayo borok best borok khayo borok phai thupayo duty chuti nai nai borok phayo ke nai phayo ku phayo ba abon ta muitung mano belai muitung mano mamano ke abon sanai ta bo ham to ke arta always tam di bill tong ka 45000 tabo je Kwtal hospital tabo ke ba sang global hospital phayo prasab global hospital और वो दिनों 5500 क्लाइना आं जे सामा हाय 2300 टाका तो बरौनी पेट चार्जेस कंसल्टिंग सब किछु के एक्स्ट्रा तो खरच दं बरौनी मेडिसिन बा जेकुन डॉक्टर कंसल्टिंग खायना 5500 दिन क्लाया न के बा 8-9 दिन हिसाब के वन सुनाय मान न राव एक 45 to 50000 डॉलर बिल खानाय र ताउ फानो इरर फानसे बिल रां रजने थाम रां को लायन दङ के सब सानने बरला माने बा जों Chini jisu mansuk ang trek khaina hang jesun yak tong ang trek khainai warana krai hamka je payu hai de ba bab song bo kisa kha sajakha karon taksuk jora sung ke bono loge maya jono support khainai ba ke bono sung taksuk jora loge maya on bai botini kisa kha dujak norok jono norok nakar sanu tam kangke kosto nango sungbo oro ko bangalore hai haste kotoro फाइनाय अशुक माने जों साक जों जसुक मानसा खाय दङ तासुक जरा बनो जतो किसु के प्लिज कंट्रोल खायदे ताम खायमानाय कपाल मानजा खा जेहेतु जों ईश्वर न आमनो प्रे खायो जे सुनो ताइसा अनेक स्ट्रेंथ्स मान बागै पेशेंस न ताइसा अनेक ब्लेसिंग न बागै के आसुक न के ताइ दादा ताइ किसा कक साय खनानाय कंट्रोल के नंग बाहायके मैनेज खायका अशुक जे बिनि बिल
je bini ko bo je o jaga kam khai je ko restaurant ba hotel manager bo khai tong ang borok rok kisa no help rok khai kya ba ang tamo fund personal kok sajar oko o je brone director tongo te kai ha HR tongo ke bro kok saka company ta mama je company kam khana company ni ke rodi ke ba tabo ayero ke ang personally kok sai tongo company ni HR rok bai te manager rok bai kong rok kok sai tongo ke ba tabo kok hai se mama ni je situation bujing ke ba te kisa rang paisa rok ono kisa nang tongo tabo sum tor chin je suman thang sum suri rekha ke chin je suman sum roi ro bano age to sum already 45000 sum bil khaika mane Victoria Hospital to almost 50000 almost mansu nang ke lakh kaisa rok nang ke obising toi ang je mane mama to all insurance tongo insurance tongphano insurance bi ako only abo tangeng ke bini kita MLC case only nai only ya mane abo reject nai jat sisok bill khaipano je amne apply khaipano bill abong nai jat reject nai jat ang HR kok salaika te je policy ako tama insurance je borok department abro kok saka borok sana sab reject nai nai engke ane dol koiboma borok sinjak tonga abo salaika joto boma sabu engke ba tawo tam khane ba mamano se joma nai maliyata on bage ani poke ni je chungma ang reka tabon ke ba kok doctor ba saka je company ni je borok salaika ta engke mama se bini se insurance ong engke ba te alternate term solution tong ni sung kata engke borang request khaika bini ma babu bo sung hai garib ja mane ko boi hai sok sakri bakri ko engke ba no se kaham pano sai phano no sai mana no se wan su ke wan su jaga no kaham so jana sai wan su na sar kisa chino naiga na ma hai su sa engke boko sa wan na kare chin je so khaiman chum khaina hne tau khona ang boron dusi khaya borok belai na help khaika suno tangeng ke borok insurance nya phano se borok personally borok already 30,000 is already borok manau khai tong kha borok help fund borok ako sakango dadu ni to abo ji phone pay kroi ki bang dadu ni bagang phone pay rok account open khai rekha ke bini je bank tong ko bank of india de bank of gramin bank tong dadu ni ke abun ang oka phone pay tikhle kata phone pay tikhle nai tabo ke borok direct de kha ke tab kare mano direct dadu na kono ke bang saka ke dadu na kong ro hosidi rang je ong donation khaina je suk monta nang ke borok kha sago da kon khaina nai sakang khane kong number se biboro ang saka na kong ro naya direct dadu na kong ro din babu ni kong sai ke dadu na kong no tabo ke rang borok 30,000-40,000 ro bil kha ke tau khana ang personally tini ang kok saka ko je arna borok waita manager bai saka ama ha ma sa tabo mama ham tong tangti age ke ba disas khaimane rok je kono abone je detail sai kata mama tabo ke ham tong kha kisate salen salta nangai ke amoro saka ke kintu jeng financial kisa jeng tabo week tong kha ke kisan narong bising de tegai sa jeng su mang han ke ba chin bai sanai sakata ke ba borok no jeng to already jeng business unit tong na jotono jeng circle khajak circle khamana borok 5,000 sa sob jaga dro ke tabo ke ba jeng ta kap kore te sa naya no borok je company bising te je tegai sa borok nai sata nai bolte borok ta khona ang busra chuai mano ang chuai ang sai maya aro borok no chuai kha to chuai ma ka ham kok chuai mi ha tang han to ke je chuai mani ga chini je chok sing je khaiman sing personal rang je tong abo sing chogya phano ma su nai au ma khalen ta Hi, Rian. Good afternoon. Hi sir, good afternoon sir. Hi. Yes, Sir, please tell me. I just want to give the update. The patient, as I mentioned last time, he shifted from ICU to the normal ward. So in one day, next day, they discharged him actually from the They bacteria. discharged him? Yeah, from bacteria. Next day, that like 13, I think he got discharged. And then we had to take him some other hospital, right? So because One he's second. Rian, I think for some reason I'm kind of, losing you. okay. One moment. Yeah, One moment. yeah.
Please tell me once again. Yeah, didn't so get Sunday, half of it. last Sunday, they shifted him from ICU to the like normal ward. That I knew. Correct. Yeah. You had updated me. Yes, Correct. yes. So the next day itself, they discharge him. Like they told the person is like he's okay now, he's stable, so he can discharge. But then his condition seems not that good. Still, he was not able to open his eyes, as well as not able to talk much. So we requested him, but he got discharged. Maybe due to their I don't know, internal matters. Okay, so now we had to basically take him some other hospital, right, because of the condition of the persons. So I spoke last time with one of the person which is in Prasar Global Hospital. If, I have told you last time also, right? I have one person like that. Which hospital? Yeah, you had a friend in some Yeah, hospital. yeah. No? Prasar Which Global hospital was Hospital. this? Prasar Global Hospital. Okay. That is a private one. Okay. So okay. we brought him there on next day. That means on I think Monday night. Okay. Okay. Now he seems better now. Like he's able to open eye and like both eyes, like left and right also both Wonderful. Very good news. happening. Okay. And he's able to stand also. Okay, Oh, wow. he is able to stand. He's able to. Today they are taking him in the wheelchair, and also he can like sit. Understood. But then he Understood. needs a support of person. Okay. Correct. So now like he seems okay. Now I spoke with doctor also. Maybe another 2-3 days he need some more time. At least 1 or 2-3 days to stay in the like normal general ward. Okay. That is the thing, and he is able to. They remove the so that also he removed today. They removed today, Wonderful. Very and good news. he is doing as normal with someone's support. Okay, and like everything they remove, oxygen part and nothing is there right now, so it's like a normal now. Very nice. Very Okay, good news. yeah, he is Awesome. having a good improvement after coming to this hospital. Of course. Of course. Okay, Of course. and the doctor also took new CT scan, and then based on that they suggested, and they have basically suggested some other medicine as well, so which is going on right now. So he's improving a lot in I think in 4-5 days. Very Okay. good. Very Now, yeah, I call your reason is that, sir. One that we are facing right now is that the financial, sir. Because last time I spoke with you, remember, I think one more person, and also that you mentioned that they are going to donate some personal donations. So Correct. according to his fathers, even I checked the balance also, Uh-huh. around 30,000 got deposited, sir. Correct. Okay. With the current position of the person, and because previously also in what is it, Victoria Hospital also we have spent nearly 40,000 plus we have spent. Okay. So right now the money also somewhere we are sort of money, sir, like financially this thing. So we just thought of checking with you, like still maybe are they donating or how is it, because we were waiting. So that is the Because thing. see, we have rolled out this donation communication Okay. across all the Marriott hotels. We have something called a business council. Okay. Okay. So they take care of this entire communication and the entire this thing. Okay. So this has gone out to the entire India ecosystem of the the Marriott hotels. Okay. Okay. Plus, we have done the communication in our hotel as well. Okay. So from there, the entire sum has come. Okay. 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 So we can see the business council communication. We can only do once. Okay. Because it is not done by us. It is done by a very senior person. Yes. Yes. Our hotel, we can again do a reach out. That is not a problem. Okay. We can always go ahead and do that. Okay. And what is the scenario in terms of the insurance? Have you spoken to Shilpa madam? Yes, insurance part I have spoken. If I'm not wrong, last time also I have communicated to you as well, right? So I had a word with Shilpa ma'am also. So she was saying that the medicine, I mean the insurance what he has, like it is a issue MLC case, right? So that is not going to be accepted. It is going to be mostly rejected. That is what she confirmed on that day. Okay.
So that is when I also requested if there is any alternate way basically where we can go ahead and approach. I understand. See, Yeah. the scenario is such that we cannot overrule, or we cannot present any alternate data to the insurance, right? Yes. That will not be right. Now, the maximum that I can do for you is that I can speak to my DHR, Ojas, who spoke to you that day. Okay. Once again, he's in office. I'm also in office. Once Okay. he's back, I'll speak with him, Okay. and then we can speak to our general manager. Okay. Meanwhile, what you do is you just drop me a text with the estimate of what you have spent over there, and Okay. what is going to be the estimate over here. Yeah. So Okay. yeah. See, yeah. So from my end, I'll not be able to make any kind of Yeah. a commitment or a promise to you. We understand the situation, Yeah. and we can always speak to the seniors and see what to Okay. see, what we can do. Okay. Yeah. So You drop an estimation to me so that Yeah. I can at least have that numbers to speak with them. Yeah. So current Yes. situation is like as I mentioned, the previously nearly 45,000 for the Victoria Hospital, and here according to my friends discussion what we had, let's say for the 1 week I'll just I'm just taking 1 week of durations. So here bed charges with the doctor charges and nurse charges would be 2300 sir. 2300 2300 yeah per day. per day. Okay. Correct. And along with that but the medicine is whatever other charges will be separate. So I understand. So see, what you do is, because see, I need to have some concrete and Yeah. concise information to speak with them, right? yes. So you drop me a text, okay? I don't mind. Please drop Okay. me a text. You take Yeah. some time. You Yeah. make your calculations and you Yeah. drop me a text Yeah, I will so do. that I can speak with them, okay? Yeah. So If yeah. if required, that day I'll get you on a call Okay. so that you can also kind of discuss, and then we see what we do. Okay? Yeah. So I'm just guessing Yes. approximately for 5,000 to 6,000 max up per day here. No problem. You Okay. give me an estimate. No Yes, problem at yes. all. You give me a total, estimate so that Yeah. we can kind of Okay. see what we can do. Okay. Sure. I'll do that. Done. Done. Thank you very Okay. much. Thank you, sir. Thank you. Takoktai bukuk song. Sung onek mansak darani personal bo rangni ba je bill rokni bo help khaitongo bo je suk mansak kai omoni bisingo sung mamani company ni torof theke bo onek fan mangkha borokno asok naidi kogo sanaklai oro borok kaisa company tongo nini patient tamong tongkha karon amo borongni yagoya borongni amo hospital sorry borongni hotel baire ongmani yakti sainai borok saidongi thamono but sung taksuk dora bini je hotel ni je management team no onek salute ba onek respect maro borok taksuk dora onek kaham ke jono respond khai tongo কোনো taksuk jora কোনো kok kotor ba কোনো hamya kok ba কোনো ignorance bongni torok tui nugya dada onek khadujak enke asha khayo sung ta koekdin ni bisingo chini patient no kaham kurung khai sung discharge khai talangma nei chung nogo noksuk jora nogo talangmang drof chung flight ticket khaine bono talangnai enke norok jotono continue bono bini mungtui surilai hamjakma reman bagai norok no onek hambai tai pai playa hambai maya foro karon norok hamjakma surima bai chini mama din ba din onek hamui phayo enke tai thaisa thaino kok o hospital ni je management rok bahai nang to saimangkha je dadu ni khokti saimanai dadu ke babsong sungtabok saiman lainai dadu ni khokti je bo oro phainai bumtahai hospital ni management rok ba bahai treatment rok khaijagoi tongkha chini patient no amo dadu ni experience bai kisa thaisa thani saiman lainai bahai ke nok phaiga dadu oro bahai oro ni treatment rok hai hambai maro private hospital ni angagi nok rogo tong rogo bokun jaga ma kalaya kho
마 걸럭 마 보거리 그 시부시 양가 따보거로 got 허기 탱가봐 마 갈라이 베게 시게 그 어른이 트리트먼트 Belai kena kaham nini continue humah no doctor thangai sido ringna nangya jani ja 소마게 봐요. somayong phayong ko nas rok na bahai no jani ja sito no hush fitting khlai ja calling bell no na klai te bano ga no problem nang tong khangka os soisrei ri khangka nas mas ma phaiya bini jam baro thangai ringna rok tai nangya ta engkai সাফ সুতরা পরিষ্কার তংমানি ব্যাপারক কিসা আং মা সাচিনে কিয়া আং খা চারাই ফাংসিনি হসপিটাল গ মাই রক চানালে বাদ ছরগ্রাদি তৈশরস নঙ্গিয়া জাত বরক ang hai tang mom হসপিটাল বিসিঙ্গ গা অরখাই খাচিবি ন চাই নঙ্গই তংমান কত সু প্রবলেম করি ইনকে যে ওয়াশম্যান ওয়াশ খালাইনি রক তা সাপ সাপাই খালাইনি রক বরক 5 মিনিট রক সদস তনিয়া না ওয়াইসা খালাই থাঙ্গै তাই ওয়াইসা ফাইপিনানি 5 মিনিট সদ নাইয়া হাইন হাই ফাস ফাইপিওকা কিসি চা সদন কালাই তংমাই মানে তোকরা জিনিস গে ও বরং হোজাংनै বিথিরি লগ লগিন মজি বিথিনি দ প্রয়োজন দি মজিনিয়া হাইপেন বিথিরি रै ho ho sap ka tonong ka inka adigi inka private hospital ka hamno choli honi ma hanta doctor bo thaskan treatment khlayo je niji sangnamu songmani bo salai mano inka nas rok bo to automatically job khlaya haino o ko hin tongo nam haita inka treatment inka ka hamno কোনো প্রবলেম করে আবাগনে কো রোগী বো আসক সিরিয়াস কোন চাইয়া তো বই ফেমে দতিন পরিবর্তন খালাই রেখাতা ট্রিটমেন্ট কাহাম বেলাই কেন হামবাই মার ওয়াংরনি তমা নাসং থং তমা ডক্টর থং বা তমা আর হসপিটাল যে কর্মী নাইকানি খালাই তংনে রংতা বেলাই কেন হামবাই মারো নিজনি দেশ হইয়া নিজনি জাজিয়া ফান তব কাহাম ন হই মা হন আবং খা বরক nei niyon hamia no ka hamia no hoi ma hon inka ara jenok mani abo khai kaham hambai ta khoktai khok song ke norok dadun khoktei bini je oro 5 din experience norok khanai mang khana hospital no bo onek no sajakha tamang gangkai bo waisapano hospital logo klaya khota omtai private hospital logo ke oron je treatment oron je doctor nurse onek no kaham ke respond khayo ki borok no je somoyo je patients o ko hayongui tongkha nangui tongkha borok no sudi inform khai kan borok immediately phainai borok treatment do phayo ba patient no nai phayo omon kaisa bonek mane big things takni omta hai jora rogo o jugo nadi masa masa borok tongo khaglainai nijini desni borok ya nei omta ke ignore ba omta ke মানে শাক নাই ইয়াংনাই রক দङ গে borok ni musa kuno attitude rok nu kya kuno mane kuno nu gyam te hamya taksuk jara जों kaham nu respond mani tongo kaham treatment mani tongo omon bagai angbo pipeline hambai o je hospital ni management doctor oron je management je in charge omoto darani friend no on bagai ang bono pipeline hambai onek hambai maru inke last pai thago dada no tai thaisa thaini kok sunglaya no inke chini dara nungle bahake ma tongkha amthai o hospital no nugoi ba o hospital lo mama no tuine bumthai treatment rok mangkha ani to age phan kisa expectation tongo expectation tong tangen ke ang kaisa personally ani je dol masa tongo obo khei manager khai hospital lo inke bobang onek din age মানে almost ang 6, 7, 8 years ago sekarang sini dong pun sini bol personally ang kaham kai sini satu sini ni si mana shoot up ni background bom hai omro inke boba ani financial situations ba sini je situation bom hai klai bo buzio inke ba mama যখন jefro iro 5 pro mama no je doctor noi na doctor sajak bono
ko ICU no salni rok ma tongnai hino ICU hinke যখন আমো সাংকেবা আং ফান ওয়ান সুকাতা হিংকে বনবা জেনারেল সে অলরেডি সে রেফার খাইজাক জাক আইসিইউ কা তাম খাই নাং তং খাতা ও হনা ওয়ান সময় মানছে উলখে ইরনি ডক্টর বাই যে আইসিইউ নি ডক্টরটা আরুন ডক্টর আরুন অবো বাই হিংকে আনি দল মাসা যে ম্যানেজার হনাই আবনো কল খাইকা আবনো কল খাইকেবা আনি দল সাই বুজি খাতা আবনো যে আমা হে বিনং এসে সিচুয়েশন চাইয়া মা রাং পয়সা রসে সরিন দং আবো সময় অসরব ব্র এফর খাইমাক লাগান সাও তাবো তাং হিংকে ব abo nain tongon sakata hingga rang paisa sorabon ne ulokhe bo salainai normal general ship khari kata hingga ship nan khange baki to dadubo saka joto saimano sujamo saka je bini je staff ni je koglam sama ba jini kam khaima rok কোনো প্রবলেম করে কাহামা খাইতং বা যত হাউসকিপিং থেকে ডক্টর বা নার্স থেকে যিনি যে সার্ভিস খানা যত কাহামনো আবো খাইতং সার্ভিস খাইতং তা ge takute buksong gesung jotono khatung khajake tong thoklaijak o hospital o tuman pore sini patient onek improvement ongkha ge darani je sini jak jono onek no onek help khaike rang poisan digi hoite treatment no hoite bini je doctor rok no bo je sawai personally bo involve khainai bo bonino bini patient hini wan sogunyo sini patient no নিজেনি বরক নিজেনি পেশেন্ট হিনি মানসিক সিন বরং অনেক কাহাম ট্রিটমেন্ট রখা অন বাগৈ সং দারানি দলন অনেক হাবাই প্লে হামবাই মারিও ইনকে বাই সং হামনো নরক নর লাস্টিও সাথে ক্লাই অমনো চুংহাই অংমা হাই চিনি কপালো ক্লাইমান হাই তাই নরকনি কপালো তাকলাই থং যে বেঙ্গালোর হাস্টেও যত ফাইনাই বরক চিনি বুকুং বারা তিপ্রাসা নরক যতন কাহামকে টংবাইদি আসুকনো আশা খায়ো hambai norok jotono hambai khulum hambai